Panic na píbin go alba out an cúltíach of lín, ach an níl sin buach cínteach mi in ceann lásin. A fiúin na graag an na píbin ag an Battle of Panic ban out an trídíach sa céirdíach, an a píbin an instrument náisianta go alba agus Gaelic. San film seo a mé dul a coit un píbra animal agus an bui a reine píbrach an alba agus an túla fat. A mé an éan lois van de rukig Dhòmhnaill an nuidíach sa seachtdíach. Va Dhòmhnaill píbra gama animal son cuarpasin a bhunicig agus cúdeach son ordanin a scríbach. Bhunig dul tord cuarpasin an inarníis agus cúdeach an toban. Va an píbra a sear an san fictive lín. Nuair a bhaid bec, va John Morrison a tochel dul an hiat cuarpis eka agus a cúdeachug leis a bhí a clúich na píbin cuarpasin. A bharach sin va John McDonald a tegas dul san ficit a seach blínig in is station. Osich dul a bhí a clúich na píbin nuair a bhaid deich. Va a hiat dunnerí tegas dul an ahar eka. A nuair sin Pike Major Willie Ross nuair a bhaid an san Seaforth Highlanders. Va dul a nuair sin an Pike Major gin Seaforth Highlanders san tor blínigen a bharach as station. Agus únsiche tor an san armich agus bhaid a hóstakard an píbin agus an skillan eka an sin cúdeach. Va dul an gabhag an tugvíos nuidíach sa céire an campa Gearmaltais. Ach thuair dul amach as an prison Gearmaltais scas go roi a brín Gaelic agus va an Gearmaltais as munshin go roi van túvan iad an Yorpa. Mar sin thuair amach as an campa agus thuair jachi savalt. Bhunig dul an bún an inarníis nuair a bhaid tríche blina dúis, agus bhunig an bún an toban seach blinigen as station an nuidíach cú sa céthe. Scríb Dhòmhnaill tor ordanan son na píbin. A sia lordig an ceol bec eka agus a lord ceol mór. A sin hásta clúich an ordanan cuarpasin agus cúdeach son spás a céilian. Scríbe tor an animal mar eisiampla crossing the Minch agus Glasgow City Police Papers a sin díreach fiúin a scríbe ach a tor a bharach na sin. Start dul an cuarpasin an nuidíach siosca sa trí agus a níl duine san bí a bhíú sarfachul sa bhd dul von uair sin. Nuair a dheag dul an armich an nuidíach siosca sa trí, hairí ópar san píbar Granger agus Campbell, agus bha a dhéanamh sin san tor blinigen is dé. Thuair dul MBE an nuidíach seacha sa hoch, colarí sa bhain Winnie agus a nínan Susan agus Fiona, scascan de reine tor san píbarach. A bharach sin cúteach dul tor píbarin a ha 4 bhas an Latin Jew, mar eisiampla John Wilson agus Ian Donnelly, agus bhunig an tíis acha an búnan A bharach sin bhain Connie a dul go scoil an píbar man cúsin túl agus a cúdeach píbarin an sin cúdeach. Fasich dul an nuidíach ochtia an Glasgow ag siosca sa cóig blina dúis. A anis cuarpis an Stjónavag san Dhòmhnaill van a bí tor píbarin a tín agus a clúich an ordanan eka son an dúis. A seo a sealtain a thularút a dheag dul as nuair a bhaid a bhascag agus a thularút a reine son píbarach.